chane Kidon sibon Kinong tem Kinong ruay Kibabang Kibaranra Iya ka tingkang ko Iya ka ribang ka try penriyo Kidon Haka state ka trophy Pimdon kam Iya kinong ruay Kibabisiyo Remdor Kibawanra Nakikitiyang klemakor Kibakren Kibaruay Iya ka tingruay Kibawanra Iya ka tingkem Iya ka nomba Ngimdon kam Mak Iya ka taga-kantiyang gawakren We evangelist Ngim kwa tamasa Gikwa tek-tek Iya ka tingkala Hakari Hakatsay penriyo Hakanumba Nanda sa kaway pati Kam kanti Iya ka nomba Show Jesus Christ Ka-revival ganja Kagawa ba nung nagabanta Jong kiparolo kanila Dadon kinuti Ladadon kiba hydrox Ladadon kiba detox Ni iaphi Nagajingit kadobra Ngim siyang wan hanibang pungshot iaphi Ngiwan ban kanikin pet iaphi Kung ba nakating Siya kachingpanin Kabadong Jesus Christ Hallelujah Ting juga dong basho बोले समापी इस जगह पे उपस्थित है Ngakwa ba nung yakin nuti Kala ka ba mat तो विषय को बताना Iaphi Nagajingit kadobra विषय को बताना चाहता हूँ कि आप फिर आएंगे Tamput na duka ni kachaniyat ka bamanta. Haka kurteng ka mo Jesus. यीशु मसीह के नाम से Kikalap wat let tamput haka ni kachaniyat. आप मृत्यु मत जाए